Da li biste nam nešto izdvojili iz Mostara ovih dana, osim toga što u Mostaru nema izbora? Pa Mostar, eto, baš bi to izdvojio da je Mostar i ovoga puta izdvojen iz ostatka ove naseobine zvane Bosne i Hercegovine. A inače, što se tiče geografskog položaja Mostara, Mostar je mogu komotno biti Hercegovina i Srbija, Hercegovina i Crna Gora ili Hercegovina i Hrvatska. Sve puno prije nego Bosna i Hercegovina. Evo, Veseline, mi smo jutros u jutarnjem programu, u jutarnjem kontakt programu Radija Republike Srpske razgovarali o otvaranju katedre za ruski i za srpski jezik. Imali smo i dosta poziva slušalaca. Mnogi naši slušalci misle da je ruski jezik nepotrebno zapostavljen u proteklim godinama. Kakva je situacija u Mostaru? Da li se tamo u školama uči ruski jezik? Ovdje u Mostaru ne samo da se ne uči, nego se nije učio ni prije rata. Jako malo se učio. A što je strašna šteta. Jer ruski jezik je nama jako blizak, jako prijemčiv i jako je precizan. Ne zaboravite da će gasovod prolaziti kroz Republiku Srpsku, da Rusi postaju sve jača i jača snaga u svijetu, da će biti jako dobro i jako važno dati ruski jezik u neka doba. Da. Veseline, hvala vam lijepo na ovom javljanju. Prijatno dan. Mostar polako, ali sigurno opet postaje srpski grad. Sad, gospodine Gatalo, ono što je sinoć obilježilo manifestaciju Šantićeve večeri poezije je veče posvećeno 100-godišnjici smrti pjesnika Osmana Đikića, a prikazan je i film, ako se ne varamo, o njegovoj sahrani. Pa da nam kažete kako je protekla večer, kako je bilo? A evo, prvo bih se zahvalio Kinoteci Republike Srpske što nam je ustupila taj 4-minutni film. Prvi film snimljen u Mostaru, a čini mi se da je prvi put javno prikazan ovdje u Mostaru taj put. Osman Đikić je, pored Aleksija Šantića, bio jedan od najvećih srpskih pjesnika u Mostaru. Jer mi smo ti koji smo nadogradili to vrijeme koje živimo na tom vremenu i čije korijene iskorištavamo. I rekao sam baš nedavno, čak i da 100 godina narednih u Mostaru nema Srba, korijeni će biti tako jaki da bilo ko može nastaviti tamo gdje su stali i Šantić i gospodin Osman Đikić, gdje su stale Šole, gdje je stao Vladimir, gdje je stao Jerco Dedijer, Janikije Pamučina. Sve je to nešto veliko za čitav jedan narod. Ne daju nam da se jednostavno odreknemo svoje zemlje, svog tla i što nam omogućava da odamo visoko uzdignute glave i ne da se izvinjavamo zato što smo Srbi, već da se ponosimo time i da to često ponavljamo. I mislim da imamo pravo na to ovdje u dolini Neretve, ovdje u Hercegovini. I zato su recimo Osman Đikić, Aleksa Šantić i ostali naši veliki pjesnici važni zato što nisu ostavili prostora u svojim pjesmama za nagađanja, za interpretacije, za dvoumljenja. Jasno su govorili ko su, šta su, odakle su, šta im znači ovo nebo i njihov narod. I mogu samo da im sa ove distance od kojih 100 godina zahvalim na tome u ime svih nas. Evo, mi smo već imali informaciju koliko je projekcija filma Moj brat Aleksa duboko ganula mostarsku publiku, ali eto, kao što je rekao i glumac Branislav Lečić i njega, jer on je ipak u ovom filmu igrao lik našeg poznatog pjesnika Šantića, a evo kako je publika reagovala sinoć na ovoj večeri i na prikazivanju filma o sahrani Osmana Đikića. Ali publika je djelovala emotivno. Ja sam to primio, možda čak jače nego veće posvećeno Aleksi Šantiću, jer Osman Đikić je ipak bio jedna od tragičnih figura. Osman Đikić je bio taj koji je morao sam da se kao loptica u kliperu odbija od nedaće života. Ide po tim institucijama i morao je krvavo raditi za život, ali ipak ostavio dovoljno prostora i za poeziju, i za svoje srpsko, i za politički angažman. Sigurno. Gospodine Gatalo, hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radija Republike Srpske. Idemo dakle do Mostara, 8:35 pokazuje časovnik Radija Republike Srpske, Veselin Gatalo i ovog jutra sa nama. Gospodine Gatalo, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Prema podacima Međunarodne financijske korporacije i Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je zauzela 126. mjesto, a u regionu smo najgori. Pa mislim da je negdje Afganistan poslije nas, što se tiče ovako
privlačnosti za investiranje. To nije nimalo čudno. Politički ova zemlja praktično i ne postoji. Mislim da je klima za investiranje nikakva stvar. Treba biti stvarno težak kockar pa uložiti ovdje. Ili treba imati neki politički interes pa doći sa svojim novcem i potrošiti ga tu. Da. Jer vidite i ovi investitori što dolaze ovdje. Dolaze recimo iz Turske, Pakistana, Irana. Mislim da su njihovi ciljevi više politički nego ekonomski. Hoće da zagospodare ovim prostorom i ljudi, pošto se nagledaju ovi turski sapunica, nekako im lakše bude da to ostvare. Dobro, gospodine Gatalo, ja vam se zahvaljujem. Uskoro imamo uključenje u jutarnji program naše televizije. Poštovani slušalci, dakle, za nekoliko trenutaka idemo drugi put ovog jutra u studio naše televizije i jutarnji program Televizije Republike Srpske. Ljudi željni ovakvih koncerata i ovakvih događaja. Da, željni nekih zvukova od kojih se Mostar, eto, nažalost, u proteklih 20 godina već bio odvikao. Kao što sam rekao, juče u 7 sati u Lečanskom dvoru održan je koncert kora Sveta Anastazija Srpska iz Trebinja. Jedan mali orkestar koji se inače bavi crkvenim pojanjem. Zajedno sa svojim vođama, mentorima bili su tu kod nas i baš su oduševili publiku. Ljudi u Vladičanskom dvoru je bilo toliko da smo morali susjedni prostorija donositi stol kada ljudi sjednu i opet nisu mogli svi sjesti. I mislim da će ovo biti početak jedne divne saradnje, kulturne i svake druge između Mostara i Trebinja. 8 časova 25 minuta u jutarnjem programu Radi Republike Srpske razgovaramo sa kolegom Veselinom Gatalom iz Mostara. Veseline, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Inače, kakva je situacija u Mostaru, politička? Nekako je otužno depresivno. Znate kako je ono kad ste mimo svijet, kad ste nekako izbačeni iz kolosijeka, kada nemate svoje vagone. Tako nekako izgleda u Mostaru. Dobro, Veseline, evo, za ovo jutro pretpostavljam toliko. Da, i čujem da je direktor Srne umro. Jeste, bivši generalni direktor, gospodin Jovo Labus, tako je. Htio bih samo reći da postoje neki ljudi čiji život jako obilježi živote svih nas. On je recimo bio čovjek informacija, čovjek koji se brinuo da budemo obaviješteni o svemu na vrijeme. To je jedna velika nepravda, što recimo ljudi ne percipiraju taj njegov lik ni na televiziji, ni na radiju za razliku od moga. Ali eto, moje saučešće svima koji su ga